ملت را رفت چون آیین زداست ملت را رفت چون آیین زداست ہم چکا حق اجزائی از ہم شکست ہم چکا حق اجزائی از ہم شکست تو ہمیں دانی کی آئی زیر گردن ستم کی آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت مولا یزال مستوپدی نوع انسارا پیام آخری حملے برحمتن للعالمین حرف را رہب نہیں تبدیل نہیں آیش شرمندے تعویل نہیں ای گرفتارے رسم ایمان تو شیوہائے کافری زندان تو گرد میں خواہی مسلم عزیزتن گرد میں خواہی مسلم عزیزتن نیست ممکن جز بقرآن زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن